Ja nema od čega da živi ljudi. Teško mi je bilo, žena plače, mati plače, dijete, mali je se igrao napolju, ja sam prošao bio kraj njega, on kaže, aba nisam te poljubio, potrčao za mnom, ja sam ga poljubio. Pa sad i ja bi otišao, hvala Bogu i drugu Titu, kad je on ovako isposlao, pa i ja se borim da i moja djeca imaju i frižider, i kauč, i svjetlo, i sve da imam, kao i on što ima. Jer smo radnici, dok smo god radnici i kako radnik postoji, dok će živjeti, on se vuče, traži svoje pravo, nikad neće naći.